mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Sumbatan lagi ang kutuan di kambindigan mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa ayaw to kapapantagan gantan sa bindigan nagyang kutuan mga amala kasabapan sa kapkaparuliatan ng sagyang kutuan barakah mga urip Allah subhanahu wa ta'ala. Miyali itano to si komuna abindigan tanong agyang kutuan mga padun mga urip Allah subhanahu wa ta'ala sa kialimaan tanong sa alin tanok maniman to agyang kutuwa mga padiyan ada tanong maalis agyang kutuwa muna abendingan tanong mangorep Allah subhanahu wa ta'ala sa ikanam mangorep Allah kesabapan sa kapkaparulian tanong si ko baraka mangorep Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa as-sahur mana as-suhur agyang kutuwa sukakan si ko ipupuasa igira Ramadan mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala ginagawa na mga barapuasa sabab po kaya pakatengasiran kaya pakalapisiran kaya pakakaniran na igira oras sa ipupuasa na sabab sa kagdameran sa mausog sila panadisiran pusa mangurip na Allah na yatarar binag yung kutuwa kapakaniran o adiyan di kapakamuasa mangurip na Allah sa singanin sagyang kutuwa baraka sagyang kutuwa oras mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ulinya galbog Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi suhuri baraka mata na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam tigo Nabi atigen na tasahharu pamuasa kan matigen kangan matigen si ko ipupuasa agi atigen na si ko fa inna fi sahur mata na tigen sagyang kutuwa oras ay ipupuasa na ad natigyan na barakaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Pero man mangurip Allah sa kasabapan sa kapkaparulitan ng siku baraka nagyang ko to al-muhafadha ala tabkir so tigyan so kasi siya pa nga siku kapangabalaga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kapangabalaga magnaw mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kapangabalaga sa ikulang managalbog mangurip Allah mga pipiya. Pitero Nabi sallallahu alaihi wasallam matigin na Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah pakambarakata nga sa iku umatakang agyang kutuwa di andi ka pangabalaga. Nasa tawa siya pa na nagyang kutuwa pangabalaga magno mangurip Allah na pagkapudsyag yang kutuwa pang niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mga katawan tanwa sa upang niyo Nabi sallallahu alaihi wasallam natatarimaan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Yatiro pa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam at tigyan na law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli o pamaatig Allah subhanahu wa ta'ala pamaatig Nabi sallallahu alaihi wasallam kasakano na tawakal kanu sa ikwa Allah subhanahu wa ta'ala sa tituwa katawakal papanari na larazaqakum na priski ang kanu Allah sa lagi kama yarzuqut tayr sa lagi do ka priski niya ko papano tagdu khimasa askaniya naliskaniya di mga balaga gumanat sa sagyang kutuwa darapayan pagpakatarugan yan uli na sa lagi yan sama gugutom wataruhu bitana na oriyan yan na diskaniyan din belingan sa mauusog maurip Allah subhanahu wa ta'ala ganyan maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na sa manusia na sisiya paninaging kutuwa ka pangabalaga. Sisting man nag-maintain na nga nagyang kutuwa kapag ginawa nga sumambo, yan pa kasimbayan sa subo, o yan na mbas na ka, pinabinaran ka, di makatitan man si Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang oras, di mga panasbyak, ay pa ba nga mamimaintain nagyang kutuwa, di nga kapagaturog, o una, oriyan o kaya pa kasimbayan ka sa subo. Tama sa di makasabang sa alungan. Kaya ginawa naman siya na mga tawan din niya pa asambayan sa subo na miya katurog maurip Allah subhanahu wa ta'ala. Na maintain na man maurip Allah agyang kutuwa di nga pangabalaga magnaw sa di nga simbayan sa subo o di na oriyan yan na oriyan yan man na di nga dito tarin man si Allah so Allah subhanahu wa ta'ala na di ka pa nagpakaturog o oriyan ka pa kasimbayan ka sa subo sa ukubay ka makaturog na siko oriano kasabang alungan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ka insyaallah nakaparuling agyang kutuwa baraka mangurip Allah o ka pangabalaga mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Paduman mangurip Allah kasababan sa
kap keparulitan si kubaraka nagyan ko to tigin na akhdul mal litibin nafs. So kakuha nga ko tamok uli na kapananamukan at tigyan sa gulalan sa mapia ginawa. Kakuha nga tigyan ko tamok sa gulalan sa mapia ginawa. Mapia antap kon mangurit mallahu subhanahu wa ta'ala. Miyatero hakim at tigyan na sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tigu hakim at tigyan na miyangin ako at tigyan si Nabi sallallahu alaihi wasallam na shay fa'a'tani na inibigyan niya rakam. O riyan yung manatigyan na miyangin ako rumman at manatigyan na inangin na kanon fa'a'tani na inibigyan niya rakam manatigyan. O riyan yung man na miyamang niya ako rumman at tigu hakim bin Hizam na inibigyan niya rakam manatigu hakim. ثم قال أورينا نبيتر النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم نتيجة حكيم إن هذا المال ما تنتيجة نجينا تمك خضرة ما نتندو ما في فرس وحلوة نجوم مساتيجين فمن أخذها نسنتيجين سا kuanya nagiyang tamok sa gulalan sa kapi aginawa mapiaan tapianon maurip Allah naguni at anon burika lahu fi napakang barakat nun mangurip Allah. Waman akhadahu nasalman natin sa kuan niya nagyang kutatamok bi israfi nafsin sa anggulalan sa di mapian niya at udin di mapia ginawa lam yubarak lahu fi na diu natin pakang barakatan nanto na ikaswayan wa kana kalladhi na ay kaswayan na lagi datigyan utaw ayakul wala yashba kan atigyan na di kusu wal yadul ulya khairum min al yad sufla. Atigan na hakim so atigan so lima ami poporo na mas tadalbi adigyan ko tuwa lima atigan ami bibuba ay mana niyan na so atigan so lima adi mamagay na mas mapi adigyan ko tuwa lima pembegan uli na petenggap mahurip mallahu subhanahu wa ta'ala.